Kejuai Diocese Catholic Youth Movement kejingkemen kebakrau kaliyo ban tiang burom ya uding pna Lampung lani Convention Cross jong kejing kendu lang jong kisamla cetei lambingi keban selong hagakuhima Diocese ubalawan banyu kejat hakasantrik uyayong arhajar apusan hakajelani amba juai ya uni uding pna lawanra dag Indian Catholic Youth Movement North East balawan mikmat do samla Jonas Original President Ujon Regional Treasurer rengkat kejing senran lang kisamla nag Shillong Archdiocese. Kendiat halor kejing ya lenti uni uding pna unmi nag Kejuai Diocese Secondary Terik Uyayong ban selej on di kisamla shigo hati banang ta un selej Shaizol Diocese. Uni uding pna uyait habaro ki khasandeli ki Diocese hapo ka North East India. Shua uni uding pna unrung sikathain jong jalani amba juai Lapdiang buromi u deki samla jeng umulong parish, bat lalek ban syau lenti deki kot jeng Kejuai Diocese Catholic Youth Movement. Hakaba kadon kejing lek burom balengkot hakmat kaying meneba, bat balapen yai da isesa suki Rufina Nongrum DYLA bat kejing shan deki samla jeng ke Cathedral Parish Juai. Malara da kejing reblay support ying meni deki samla ba kejing don rengkat Most Reverend Ferdinand Carr Bishop jong kejalani amba juai herengkat ufada Hilarius Lamare Parish Priest Cathedral Parish juai layo kejing batai halor uni uding pna da ufada Lawrence Paswet DYD yang kemas bukroy ya ketai kesni lepen mental ulang dosan Ferdinand Carr bos kejing duai lenti ding pna berkejing mani sakramen rengkat kejing le do don burom ya uding pna u bishop hakajing paria jong ui gaktin ublai ulaong Klem uding pna omdon jing bat ula ong baka jingwan uding pna kade ke jingkurku ke bakrau ke jelaniam bat ula kentui ki samla bandri khuoi ya ke jing ke ba ukris ula ai ke lui da ke ba uyap halor ke ding pna ban job ke bor jong ke pop ke bor jong ke jingdum
Jisu. Blai shibon Jisu. Blai shibon ke Jisu. Ni sngongo yeme Jisu. Isngomu ime ke Ni Jisu. ainam yeme Jisu. Nyaya ime ke Jisu. Opa jongi. Wap neng long. Sajisin ya kini-kini na press komisi bentang dan rakhi buram ya kecinta ratusan senat keseng ba aki samla jong gadong setai lamingi haswa ba ngan ai meningan ya thuka ndiak sapang jong ka jingwan jong new ding na jubili jong kanerik akwa ban sengau piwai lihat harga jingga dari bat kali mana hagi por di paman suang kadi kena kadi katak jong kadi kunci tambeng di bakram di kibriu ki bangai hau pres kadi kadak jong kadi tenju ke bakrau tam di kibriu kadi kadak jong kadi penjak burong kadi hatrong ke bakrau tam di kibriu kadai ye kitu ki breu ki bas niutam ki barakai tam ban kadai naga banta gitu ki ba ke imlang salang ke isi tam Jisu lasya yakini yakani ka jing snow ban ka jingmut jong kitu ki balas di niu halo jong kadai na handai naga banta ju nila banom baula pembaptis dan niu lara yakani kadai kena bahkan long kalat kelenti kababhatan ban pelayan ban wan ra jing pendip yang percaya long keneri haka jindap arpsan snen kai siwayam notice kani keding na jubili kadai ke jamu fresh haka ba keneri ke pendan kam ban pendan burong nya ke jindap arpsan snen jong ICYM notice kadai kawe nakilam ban pundan burong ban lamai burong yo Jisu daki samla jong gadong syatai lam ini kadai kala terpenken mau yo barok ki samla jong gadong syatai lam ini banginan kam ban budin yi gidin jar jong Jisu ban job yi gijinge jing tunju yo suju pray ya ka pok kesang yi gijing mlen masniu jungi rengkat baru fresh dagari na jong don gijing ang bang lada amdan dingna amdan jingjap lada amdan jing pang nginam jua nam lada amdan jing jinja nginam jua jing kemen kini kintin ngamuk berpesan dan berki kindian alo jenisni kebamingi ni buram ya kenikna ni biang buram ya kenikna jong convention jogi semla ko hima atau Senin kajingdat jong kini ICYM regional level atusan Senin pun kisambah bang nu ban sya bisa uhab ban ai kala diu ban yetu udai nu menjual baju bisa dan tergadau agar nisni Nicodemus agar ni gospel betan ulang kaduksa ini ulang bachelor buat yeng dan kita kahok yeng dan kita Indonesia balong Yohanes Baptis bal saki ya Jisu lenda ting lenda smith nama ba day ta prophet nang konkret kita Jisu ya jika Jisu juman Jisu teto mengi nilong kita di prophet pembangunan ada di sini yeng dan kita jemaah yeng dan kita kahok yeng dan kita Indonesia yeng dan kita kebaduk yeng dan kita kebetulan kita ini to kumpulkan kental kering kitruwa jadi dapat hak yang bersih jumi kungkum jair halor ceki makin kelalang ini kamet podcast nam jom try juni uji sukses agak pol di dalam dalam aman sauha
Ulap dia yang ini cak cutom, lacim ya pu, dah kebaik ngok ya meh, nak dia ya u bang ai nak sendra wong, toshim, bantobam nak ni pi baro, namar gani galang kamet jana, ya keban ai ki, na kebentai jompi. Akajo berkom dalam iban, lacim jaga kuri, lain ubiang yame, berdoa lagi senra nuang, tosim batodi nagani pibaro, nama kani galon kuri jaga senan jana, jang jutang batmai batbang cukul, ya batmi nakabentai jumpi bat nakabentai tobun, nakabentai kecima yakipop, tole igani banten mau yang Kaji maya kasih mani manjuni ukru bagi kita kami lakuri ni pena kasih yang comi kutra Batu bersih bakut. Amin. Unsur i bansaki yang terakhir. Insya Allah.